Chibay ule Sangha sup ka Siamdan na atui tlem ka telang angay na lauta na tetlaw thaya. Tui pa ngay ka mga Sangha sup Eisiam ol sama asisel ema. Chi ka tela purun sen purun var le so thing hi ka chuke deu soka ka tela. Cornflower fian ni tui no chan ve thatakin kan chopolang amu omlo turin ka chum nga lang mei hi asanga ka daa du chuan an thura tel thei aphuan tam lutuk hi ka payang sangha hi chumma ni se atrol dana zrin kan let ve ang atui hi tlemin a lo bet dewa atui hi angay na lo ta na tel lo thei kan ti to kha arem chang ema ka tela minit nga borvel ka chuan so bor nuwa mei ka her niama darkar chan ve tanga minit somli vel kan chuangang mei niam te a chum cher hian a han na te a chuak tha a mei niama minit somli don ka chuang to a so thing purun var te po min veka ka swana atui hi ka duai na tlem dewa tuilum ka leibela atui hi ahang lutuk kan chum dani na zirboka aru hi ka thian veka nga atui hi ka met noyang avun po ka tela angay na lauta na tel lau thei so thing purun var le purun sen sangarwala kan chum min kha du chwa na tel le theya mei hi asanga ka daa thataka aso chwa nuwa cornflower le tui kan chopol kha ka tela cornflower hi abet du lutuka ka chok nga la supi kan du anga acha tok lo ni chon cornflower tui kan siamanga kan leibel le ang thing marcha kan mui den som ka tela kan mui lo adipa ngai po atel thei dhania ka tela ka chopolanga ka swanang athur sek du tan nim butuye mo vinegar atel thei kan te manga kan du ang takin kan siamang ka channel min clear sa ka wangin kalome